My name is Thandile Khoza, ngivela kwiqembu le-Highlanders. Ngadlala lami ibhora ku-Highlanders even naku-national leave. Namhla besilombuthano esiwuphiwe Mr. Wizarira. Sifunde okuningi kakhulu. Sifunde especially thina ama-former players, and we are into coaching now. Basi-educate kakhulu and basifundise futhi lama rights ethu ofuze implement if siku coaching khona lapha. I think if it continues, maybe ngithi termly, I don't go quarterly a year, kulento njengale singafundisana okuningi. Nxa ungathi fahla ngamalutshwane kuyini elingabe likufundile okubambekayo elizathi lisuka lapha liye kumaqembeni lizama ukuthi likufake? Alright, thina sikufundile is about the players, the registration of the players. Ukuthi ama-players are-register njani, and ama-players, mina ngilama-players ami, ngile player yami engigurumileyo, ngingavuni ukuthi ngiyithathelwe ngenye team, kufuze ngenze. They give us ama-procedures akhona. I have to sign i-contract lomntwana lwana abe ngowami, kungabenefiti the next ogcinileyo. Then siqalise ibhora lethu, siqalise ku-grassroots. Ku-grassroots siqalisa sisiya phezulu. And thina njengama-former players labo coach abathi abasakhona kube yithi esiba involved ku-grassroots besikufundile.